Welcome to Idumi Karen channel. Please share, like and subscribe and press the bell icon. You never miss in any update. Penonton Chief Guest ini lalu sebab dan kena kepada di dunia yang lang mengenai kecepatan nak kita jangki Chief Guest bertujuan ke invitees bangi layak hot nak kaling cepat klub kira dan lang bermentah ni warmly welcome ki no bingkriang subhai ki baro syakane ka napai singi ke bamenta
medek kepala mereka tapi satu Tuhan banyak hati. Subang ini ay ke Cikapki, kupa kita ay ke Selu. Saya bang kapal inai bang kecintapti akan kepor. Kejongi, tegi ay keturunan penukran, kementar, kecimpan bentar, kecoki, ada kepor. Dan kini hingga kapat ya di plus coba nak di football club.
ka school ka bajot ya ka best march pass. Kadi try mano. RKM High Secondary School. RKM Higher Secondary School Tefilalam Kenang Chop ya ka match pass tengah kapa jadi kapten trong ka school ban wan chana semua. Ya bede ban ka match pass tak kemang ira penbena happy ke school dan ya baik tangi ka way ka school ka ba long ka bala do sebab iwe na ki kapten ki sawan chane ban sim ya kene ka trofi ban kapa jadi isla Kevin ban ka trofi. All the best.